Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда кайрадан Эреже Плюс программасы. Биздин максатыбыз жол кырсыктарын болтурбоо жана алардын алдын алуу болуп саналат. Жана бул биздин программабыздын алкагында жол эрежесин бузган гана айдоочулардан биз жол белгилерди сурап келебиз. Ramazan Unutmak telekanalından. Geliniz, dokumentiniz tekşergenge çeyim sizge manda yol belgilerini görgöz turayım. Makbuz mu? Olur. Geliniz. Bu kanday yol belgisi? Yolda. Eskertü belgisi. Taygak yol. Taygak yol deyip, azamaz. Bu? Jürgü yol, ol sepet yolu. Adamlar ötet. Neken oşağı? Adamlar ötkün göb ne deyip? Запрещен. Запрещен. Велосипед yoluna запрещен deyip. Geliniz, bu? Koopsuzlukta maldardın emesi. Yolda mal ötüşü mümkün. Havayla kılada o da, ha? Bu? Baldardıkı. Şurada ehtiyat bolgula degen belgi. Ehtiyat bolgula, baldardı taşıuçu avtobunu. Avtobunun jol kemenler. Javuşladı. Aleyküm assalam. Men adım Ramazan. Bu telekanaldan. Tanıyman. Tanıysın. Tanısak жақсы. Правильно, savol berasiz. Dokumentiniz tekşerin geçen geliniz biraz yıl alыңыз. Sizge jol belgilerini görgözüp turayın ağa, maqulsuz bu? Geliniz, bul qanday belgi? Glавный дорога. Azamaz. Bul. Kanaz главный дорога. Bul. Запрещен. Azamaz. Bul. Krugovый. Bul. Oşum mümkün emas bu. Şimdi mümkün emasken? Kelish mümkün emas. Жақындадыңыз, айдың қандай күндерінде деген сұрау болады. Адин o'sha nima deydi? Tak deydi. Tak күндерінде бұл жаққа жүргенге, тоқтағанға мүмкін емес дейді. Бұл болса, bu jup kunlardan. Jup күндерінде мүмкін емес дейді. Бұл Güzel запрещен. қандай жүк менен? Oşum ağır yük bilen de. Қорқынышты жүк менен, қауіпті жүк менен мындай айтқанда. Бұл қандай жол белгісі? Знак da. Ова, знак қандай белгі бұл? Запрещен, да? Жоқ, ескертуші белгі. Үч бұрыштық ескертуші. Емнені ескертіп атат бұл? Самолет. Самолет емне дейді? Жерге Onu. жақын ұшат дейді. Жапыз ұшат дегенде ескертіп атат екен. Келіңіз, бұл? Бұл 10-15-20 атып тұрады ба? 10-15-20. Емнен түсіндіреді бұл? Сонда жүріш керек. 15-те жүр деген жоқ та бізде. Қара менен белгілен тұрады бұл. Шарға кіргенде машинаңыз қандай жерлерге тоқтатасыз? Машина шарға кіргенде өзінің тұрықты жерінде ба? Парковкаға, мысалы. Ошондо эмне экен бул? Рұқсат бар жерге. Ошоны белгisi. Парковканын белгиси экен, эстеп калыңыз. Бул канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Мен 81-жыл бүткөмүн окудум. Мындайларды ола берсин. Келиңиз, бул кандай белги экен? Бул запрещенный белгisi. 3 бурчтук белгилер. Эскертүүчү белгилер. Эскертүүчү. Эмнени эскертип атат? Мынау микрофон. Азыр байкасаңыз шамал кайсы жактан болуп атат? Шамал. Капталдан соккон шамал дейт, Эстеп калдыңызбы? Мен атым Рамазан Унутмак телеканалынан келиңиз. Мен сизден жол белгилери сурайын. Сиз өзүңүздүн эркиңиз менен жооп берейин деп атасыз да, туурабы? Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Главный дорога. Азамат. Бул Главный дорога. Да, главный дорога да budagı. Неме поезд жол өтөт деген. Жо шашпай айтыңыз мындай. Кенен коюп өзүңүздү. Бул кандай белги дедиңиз? Главный дорога. Негизги жол. Бул негизги жолдун кесилиши бар. Бүттү деген. Бүттү деген. Ушундай айталы. Мүмкүн эмес знак. Эмне мүмкүн эмес? Машина койгон. Бул велосипед жолу турган стоянка. Вело жол деп койсоң болот, велосипед жолу. Документтериңиз текшергенге чейин жол белгилерин сурап турайм, макулсузбу? Келиңиз, бул кандай белги? Бул кандай десем болот, баягы көзгө нур түшө турган болсо, ошондой кайтарыш үчүн белги. Ачки мүмкүн эмес, запрещен деген. Ачки менен эмне экен? Мүмкүн эмес. Ачки такканга же эмне кылганга? Ачки такканга мүмкүн эмес, мисалы. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 6 жыл. 6 жыл, бир аз бирак жыл алсаңыз?
Sağ bilip etkem negizi buni kamdan kam ko'ramiz. O, men sizga jardam berip qo'yim. Bul ko'zi aziz insonlar bar yerlarga qo'yiladi. Qo'shimcha belgi qatori qo'yiladi. Agarda siz shunday belgini znakni ko'rsangiz, nima qilasiz? Значит, o'ta odamlar bor ekan. Bayqo'y yo'lga chiqib ketish mumkin, avaylab haydash kerak degan tushunib ekan. Eslab qoldingizmi? Kelingiz, bul. Bu mumkin emas, zaprashon. Emnega mumkin emas ekan bu yerda? Jurg harakatga mumkin emas. Negizi 3 burchliq belgilar, bular eskartuvchi belgilar. O'shunda bu qanday belgi ekan? Mumkin emas, haligi eskartuvchi belgi. Eskartib o'tadi, oldida boshqa ne bor deydi? Qo'rqinish bor deydi, qopli yerlar bor deydi. Avayla qiladi o'tadi, azamaz. Bo'lchi. Shu ol septi yo'li. Eskirtirildi ol sepga yurgan mumkin emas degan. Mumkin deganda Evet, mumkin. Eskartib o'tadi. Eskartib. Avayla qilib oldida ne deydi? Velo yo'l bor deydi. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? Ko'p. Qancha bo'ldi? 83 bo'lsa 83-yilda olgan pravom. Kelingiz, bul. Bu parkovkaga zaprashon degan yer. Agarda qo'yib qo'ysa ham ne bo'ladi ekan? Olib ketadi. Olib ketadi deydi. Kelingiz, bul. Terma. Грузовой машина ishlan degan. Kleshkasi borlarga. Pritsep mena yurganga nima ekan? Mumkin emas. Mumkin emas deydi, azamaz. Bul. 8 tonnadan oshqa mumkin emas degan. Bul. Girishga mumkin emas. Yaxshilab bayqab qo'ying. Shashpay. Biledim bu esine chiqib ketdi, qancha yil bo'lib ketdi, bilasiz bor. Endi ekan to'xtagan mumkin emas degan. To'xtab turgan mumkin emas deydi. Bul. Zaprashon. Emne zaprashon bu yerda? Shu istayo'da. Ha. Esdan Qancha yillik stajingiz bor? Men 30 yil, 35, past 40 yilga borib qoldim. 40 yildan beri avtomobil haydaysizmi? 81-yildan beri. O'shunda bu qanday belgi ekan? Shu zaprashon esdan chiqdi-da. Men sizga yordam berib qo'yim. Bu tuyu solinuvchi zonaning butgan belgisi ekan. Ha, butgan belgisi. Ha, butgan belgisi. Bundan nari haydasang bo'ladi degan tushunukni beradi, bunday qo'torg'on usta. Bu sirpancha yo'lda. Nima deb atadi negizi bu? Qanday belgi? Stop. Yo'q, bu 3 burchliq belgi. Qanday belgi? Eskartuvchi belgi. Eskartuvchi. Emneni eskartib o'tadi aqa? Shu sirpancha yo'l. Krutoy. Kurtoy burilishlar. Kurtoy pavoratda qo'ysa. Qopli burilishlar. Bu Meni o'sha esda yo'q. Buna tegerek qizil menen belgilengenler emneler bular? O'sha zaprashonda. Zaprashon. Emne ekan? Texnikalik qiymilga, jengil avtomobilga emne ekan? Zaprashon. Zaprashon ekan. Bu Bu svetfor. ha, Svetfor der. jo'jo yaxshi. Na varganda da mana shpal yo'llar bor albatta. Jo'jo yaxshilab bayqasangiz, bu archa bu. Yaxshi. Bu qo'shimcha belgi qatori qo'yiladi. Bu o'tirg'ich. O'tirg'ich. Jamon yo'llar yo'q, bu o'tirg'ich. Nima ekan? Siz charchaganda nima qilasiz? O'tirib demala turan joy ekan. Esaluvchi joy ekan, eslab qoldingizmi? Bu Valloh, bunday. Ana Turgoydan знаю. o'shanda neni tushuntiradi bu belgi? Turgoydan, главный Turgoy bo'ladi. Главный дорога degan Главный tushuntiradi. дорога. Sen negizgi yo'ldoshing deydi. Bo'lchi. Hozirgi negizgi yo'ldan emne bo'lgan ekan bu? Bütçe, negizgi yo'ldan bütçe. Ağa esingizden chiqarib qo'yibsiz, sizga eskertdi. Onda geni o'qib borborundan men sizga yo'l erejasi yozilgan kitob berayin. Avtoshkola bu yerda bardiq yo'l erejasine tishdim onday belgiler var mana. Bardig'ini o'qib, uyrenib olsangiz bo'ladi. Ma'qulmi? Bu sizga belek, esingizden chiqarib qo'yibsiz, o'shandan esga salib o'qib olingіз, ma'qulmi? Haq yo'q. Bu qara bo'lgandan keyin mumkin emas-da bu. Bu yerda bardiq tiyu salınuvchi запрещающий zonaning butgan belgisi deb tushunib bor, ha? Eslab qoldingizmi? Bo'ldi. Tak, bunday ekan, ha? Ha. Yiri bir yo'l, eskartib belgisi. Eskartib belgisi. Bu
Жеңіл машина мүмкін емес. Сигнал бергенге мүмкін емес. Бұл опасный жол. Жаман. Ескертеді да, алдыда дағы башқа қорқыныштар бар дейді. 50-тен ашқаға мүмкін емес. Nima deyam ko'rganlarim, aqlim uchun turib aytalib aytam. Negizi bu ham запрещен negizi. Bu qanday mumkin emasligini hozir bilib aytaman. Jo'jo, shashpay aytыңыз. 3 burçluk belgiler, bular qanday belgiler? Eskertuv belgilari. Eskertүү belgiler. Бұл жерде qanday belgi turadi? Eskertuv belgisi. Eskertүү turadi. Emneni eskertүү atadi? O'shanisini bilib aytanda. Kaptaldan soqqan şamal degende eskertүү atadi. Şamal deb. Kaptaldan soqqan şamal. Eslep qaldыңызбы? Бұл Tereyim, жолдың бойында bir авария состояние, дарақтар онталып кетсін мүмкін бір тоқпайтын баяғындай дары белгілері болсын. Жоқ, шашпай айтыңыз. Бұл отырғыч, бұл арча, бұның көлөкөсү бияққа түшөт. Көлөкөдө эмне кылабыз? Ес алуучу жай дейт, эстеп калдыңызбы? Бул эмне экен? Бу Oşa şamaldın nemesini Kaptaldan soqqan şamalı. Esten çıkarmağınga hareket kılыңыз. Men sizge monday geni okup borborundan kitap belek kılayın. Bul kitapın içinde bardıq belgiler var. Okup eske salıp alыңыз, makul? Boptur, mayli rahmat sizlerge ham. Şu nimelerdi çıkarıp baldarda kişine eskertүү, şopurcularga eskertүү bergenizler. Negizi paydaсын берип атабы? Жеке оюңузду айтыңызчы. Faydası var. Men daga kuzatып келем negizi sizlerдің kanalыңыздарда YouTube'da kuzatып келем. Bayağında kamera götürüp kep kasa içinde şu ganege çıkıp atkenizler. Mayli. Акжалы. Булчу. Тамақтана тұрған жер бар. Тамақтана турган жер бар dedi Азамат сага. Biz sizge monday geni okup борборунан китеп белек кылалы. Ушул китепти окуп, ичинде бардык жол эрежесине тийиштүү знактардын бардыгы бар. Окуп дагы бир жолу эске салып алыңыз, макулбу? Ак жол. Kirүүгө мүмкүн эмес. 3 burçluk belgiler, qanday belgiler? Азыр айттым, эстеп. Азыр айттым ошо. Eskertүү. Эскертүү. Эмнени эскертүү атат? Kirүүгө мүмкүн эмес. Алдыда дагы башка коркунучтар бар, абайла кыла деп атат, а? Ага, эсиңизден чыгып кеттир. Мен сизге мондай гений окуу борборунан жол эрежелери жазылган китепти белек кылайын. Ушул китепти ачып, окуп, бардык Эске түшөт, да? ооба. Kitaplarda okup үйрөнүңүz. 30 yıl, 35 yıl oldu da endi. Бирок эсиңизден чыгып калды. Ушуну окуп үйрөнүп койсоңуз жакшы пайдасын берет. Анан эң негизгиси өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн эмне кылабыз? Коопсуздук курун тагабыз. Ак жол. Hayır sizge eskertүү. Geleceğini жакшы үйрөнүп, мына балдарды. Bundan keyin koopsuzluk kurun tagып жүрүңүz. Eskertүү. Өзүңүздөр көрүп жүргөндөй ушул күнгө чейин биз Ош шаарында жана башка шаарлардагы тротуарга туура эмес токтотулган автоунааларды көргөзүп келебиз. Ошондуктан бардык айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырабыз. Бияк окшойт, да? Матиз эмеспи? Эже кандайсың? Мына Матиз кимге караштуу? Кызыл. Билбейсизби? Эси бул жакта да жок экен. Номери да жок экен, тартып келген окшойт. Бул жакта иштебейсизби? Ассаламу алейкум. Таксыр кандайсыз? Матиз кимге караштуу экен? Кызыл. Мына токтотуп кетиптир да без номер. Билбейсизби? Макул. Бұл Матиз автоунасы кимге караштуу экени белгисиз экен. Номерлери да жок, байланыш номери дагы жок. Азыр бул жактардан сураштырып көрөлү. Ассаламу алейкум. Эч ким жок окшойт. Таксыр. Ассаламу алейкум. Мына машина сизге караштуу эмеспи? Сизге караштуу? Тротуарга коюп коюшту ака. Тротуарга? Мына кызыл Матизди билбейсизби? Дос. Мына машина кимге караштуу? Билбейсизби? Мына машиналар кимге караштуу билбейсизби? Тротуарды освободить кылып кой деген ошо адам. Ооба, негизи ооба, туура бошотуп коюпсуз, бирок сиз мынтип койсоңуз сизден кийин дагы кое беришет да башка машиналар дагы келипчи. Ошону бер жака жылдырып койсоңуз болот.
Бер жака жылдар ошонун сыртына коюп койсоңуз болот. Алып койсоңуз азыр, а? Азыр алып коем деди. Наркы машинанын эси жок экен. Бул автоунаа дагы тротуарда турат. Бул жерде азыр байланыш номерлери жок экен. Мунун дагы байланыш номери жок экен. Так, 716-855 Матиз автоунаасы. Ассаламу алейкум. Мына эки машина сиздерге караштуу эмеспи? Жок, бизге караштуу. Эсин билбейсиз. Больницада жатасыздарбы? Чоң кыз. Мына жакта эки машинанын эсин билбейсиздерби? Бияка кирип кетти дедилер. Приёмныйдан сурап коесузбу? Негизинен тротуарга мондай кылып тосуп койсо, машиналар бул жака ашыкча болуп өтүп кетпейт. Аны айттым ооба. Айттым, алам деди. Алып атат азыр. Бул атайын турба менен тосулуп коюлган экен, бирок менин оюмча тротуар бир аз кичинерээк болуп калган. Муну дагы бир аз жылдырыш керек. Кеминде 1 метрге чейин жылдырса, артынан машина кенен өтөт экен. Азыр мына жерде байкасаңыздар, мына бул жерден тепкич бар экен. Бул тепкичти кошкондо бул жерде эч канча орун калбай калат экен. Ассаламу алейкум. Машина сизге караштуу эмеспи? Матиз. Бул Матиз автоунаасы. Болду мынакей. Эси өзү эле түшүнүп келип калды. Жакшы алып койсоңуз болот. Бул машинанын эси. Байланыш номери бар окшойт десем, бул жерде жөн гана бирөөлөр рекламаны жабыштырып кеткен окшойт. Номери жок экен. Кайсы жактан издешти билбейт экенбиз. Так, 805 Матиз автоунаасы. Ассаламу алейкум. Мына машина кимге караштуу экен? Ассаламу алейкум устакилар. Мына машина кимге караштуу? Мына тротуарды тосуп калыпсыздар да? Болду, жылдырып кой. Тротуардан жылдырып койсоңуздар. Бул жакта дагы тамактануучу жай бар экен. Ал жердин алды темир менен тосулган мынакей. Бирок кичине көрктөндүрөбүз деп фонтан жасаганбы, билбейм, фонтанда бир аз тосуп калыптыр. Мына Матизлер эмеспи? Эсин билбейсизби? Мына сиздерге караштуу эмеспи? Ustaxonaga kelganlar bo'lsa kerak. Мына ушуну менен Эреже Плюс программасы соңуна келип жетти. Биздин программанын алкагында өзүңүздөргө керектүү бир маалыматты ала алган болсоңуздар, биз албетте максатты көздөй жакындаган болобуз. Ошондуктан барыңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, эрежеге так болуңуздар.